Sanibonani. Iyanibingelela eyamanyanda intokazi. Kanti-ke uma ngabe uyaqala ungene kuleli khasi, cela bandla ungakhohlwa ukukhomenta, usubscribe bese uyalike. Kubona bonke abathe bangeseka, ngiyabonga kakhulu. Isandla sedlula ikhanda. Kanti-ke nalo udaba engiliphathile lona ngaso lesikhathi. Sakuqubuke iy'nkulumo ezifaka laphayana abasebenzi bokhozi FM bohlelo iVuka Mzansi Breakfast Show. UMroza Buthelezi kanye naye laphayana uButsipho Mbatha. Kuvele ukuthi owesifazane oveze lolu daba lokuthi wagonyuluka ngezinkinga zakhe kulolu hlelo isiphenya ibheshu. Lapho aveza khona ukuthi usecwile ezikweletini njengoba wayesegxothiwe nasemsebenzini. Owesifazane-ke laphana uqhube washo wathi ena-ke abokhozi bamshayela ucingo ngo-Agasti nyakenye befuna achaze isitori sakhe laphayana lapho ngokuhlukunyezwa kwakhe emsebenzini. Uchaze nokuthi umphathi wakhe ubemlalisa nezinja laphayana kuthiwa ena bekade kumele agade izinja njengezingane. Kanti-ke umphathi-ke wakhe uthi-ke wabe eseluzwa lolu daba emsakazweni and then wase-ke emgxotha-ke emva kwalolu daba lolo. Kanti-ke indaba-ke ibe isingenelelwa nayi-MK. Umlungisi Zondi omele ezabasebenzi ku-MK ubike ukuthi ukhozi kumele luchaze kabanzi ngoba umgilwa lo ubike ukuthi abasamphenduli izingcingo zakhe mangabe efona abasamphenduli okhozini emva kokubika udaba lwakhe emva kokuthi nake egcine esexoshwa emva kokuthi ebike udaba lakhe laphayana okhozini. I-MK-ke isingenelele lo daba ngenhloso yokusiza lo sisi owumgilo. Kanti-ke mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga laphana ku-comment section ngicabanga ngalolu daba asihlangane khona nibe nosuku oluhle.